Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Umuvandimwe wa Perezida Kaguta Museveni, Gen Salim akandwanaho wamamaye mu gisirikare nka Gen Salim Saleh, yagowe no gusobanura abahagarariye ibihugu byabo muri Uganda imyitwarire idahwitse mu rwego kuri ingabo za Uganda. Gen Muhoozi yavuze ko agiye kumushyira ku murongo. Ikinyamakuru Daily Monitor kitarebwa neza na leta ya Kampala cyane ko Gen Salim Saleh ushinzwe gahunda yo kuzana ubukire mu gihugu yahuye n'abahagarariye ibihugu byabo muri Uganda bakamugezaho impungenge batewe n'ubutumwa bwa Gen Muhoozi ku mbuga nkoranyambaga. Abo badiplomate bavuze ko imyitwarire Gen Muhoozi yangije isura ya Uganda mu mahanga ndetse ko ngo ari n'inkeke ko abamukurikira bashobora kubagirira nabi, kuko herutse kuvuga ko nibongera guhura n'abarwanya ubutegetsi bwase azabafunga. Abanyaburayi barenga 5 bavuze ko imyitwarire y'umuhungu wa Perezida Museveni iteye inkeke kuko yibasira buri wese uko abyutse kandi ko ari ibintu huno byashubije mu demokarasi muri Uganda. Gen Salim Saleh, umuvandimwe wa Perezida Museveni, ni ukuvuga ko ari na se wabo Gen Muhoozi. Icyo kinyamakuru cyavuze ko yagezeho nawe akabura ibisobanuro arapfundikanya. Turabona Gen Muhoozi niwe muntu wa mbere ubaye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF utarabaye inyeshyamba, akora ibintu nk'umusirikare wize nyine wowe niko tubatunze, bakora ibintu byabo uko babyumva. Uyu mugabo ukomeye mu ngabo za Uganda yavuze ko abasirikare b'iki gihe batandukanye n'abakera nkawe kuko abo bize cyane bafite amadiploma ahambaye kandi babaye mu buzima bwiza ku buryo bakora ibintu nawe kuberwa uko bikora ukarekera iyo, ariko hamya ko iyo myitwarire kumwe mu nembaga zamufasha kuyihindura. Gen Saleh wumvikanaga nk'ugaragaza ko igisirikare cy'ubuke wowe n'indakoreka kuko bazi ko batanagikoze babaho, yavuze ko nawe abona ko ari ukurengera, ariko akivuga ko mu ngabo abarimo bose ari urungano rumwe, agasanga ntawe ukwiye kubifata nka byacitse ndetse ko nabo bakwiye kujya bamubaza ibyo bayigira ariko bakamubaza nk'aho bwite atari ukumubaza nk'urwego. Umukuru w'ubumwe bw'Uburayi muri Uganda yaherutse guhura na perezida w'ishyaka NUP bwana cyangwa Batariyati Babone. Gen Muhoozi abonye amafoto yabo yavuze ko nawe amaze kurenga umurongo utukura ashobora kumwirukana mu gihugu cyangwa se akamufunga muri kaviwe mu rugo. Ibi ngo byateye amakenga abahagarariye ibihugu byabo muri Uganda, bakeka ko abakomeje ashobora kuguteza abamushyigikiye bakakugirira nabi. Umuvugizi wa Nduru Mwenda wari muri icyo kiganiro yabwiye abanyamahanga ko ikibazo ari abashaka ko Abanyarwanda baba nk'Abanyaburayi kandi amateka ataramwe. Gen Muhoozi n'abambari bashinjwa guhungeta abantu bose badashyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Museveni, abandi bakanenga umusirikare kwijanika muri politiki kandi ari umusirikare mukuru. Gen Salim Saleh ikinyamakuru cyavuze ko yemeye kuzamukira ku murongo, ariko mu mvugo ze ngo yumvikanaga nk'udafite ikintu kigaragara azakora ngo umusirikare acishe makeya. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Gen Muhoozi urabyinira ku rukoma kuba inteko ishinga amategeko yaratoye yemeza ko inkiko za gisirikare muri Uganda zizajya ziburanisha abasivile ibyafashwe na bamwe nk'igikoresho kizifashishwa mu gungeta abadashyigikiye ubutegetsi bwase. Ubu ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko kiri mu mazi abira kuko cyanditse inkuru zimena umutwe w'ubutegetsi kuri iri tegeko cyerekana ko ubutegetsi bugendera ku mategeko bwashyinguwe buzongera kuboneka muri Uganda mu gihe hazaba habayeho umuzuko. Iyi nkuru yahagurukije ubutegetsi bwa Uganda busanzwe budacana uwaka n'icyo kinyamakuru gishinjwa guha ijambo ubutegetsi budashaka no gutsikamira icengezamatwara ry'ishyaka muri ku butegetsi ngo cyandika inkuru abategetsi badashaka ko zandikwa. Iki kinyamakuru cyavuze ko inkuru cyatangaje kuwa kabiri yavuga ngo goodbye rule of law till we meet again, ugenekereje kiti kugendera ku mategeko byashyinguwe tuzongera kubibona ku muzuko. Ngo hagurukije ubutegetsi bwavuze ko bene iyo myandikire itemewe muri Uganda ari uguca igikuba bigenderewe. Minisitiri w'itangazamakuru mu gihugu bwana Chris baryo munsi niwe bayi wa mbere kwamaganiye inkuru. Perezida Museveni ubwo yaherutse kwamagana ikinyamakuru Daily Monitor kimujambura avuga ko ikinyamakuru cy'abakozi baseye kibi badashaka iterambere rya Uganda. Ikinyamakuru kigaruka ku itegeko ryemerera inkiko za gisirikare kuburanisha abasivile kandi urukiko rw'ikirenga rwarabyanze. Cyanditse iyindi nkuru yababaje ubutegetsi bwa Uganda kiba umutwe uvuga ngo NRM hands up to its MPs gishaka gusobanura ko ari itegeko ryo kuniga batavuga n'ubutegetsi. Perezida Museveni yahaye abadepite umugozi wo kubonigisha uku kwamagana ikinyamakuru kiri kunenga iri tegeko. Abasenguzi bavuze ko ari umugambi wa leta ya Museveni wo gucerekesha buri muntu wese utamusingiza, bagaragaza ko namara kwifatira itangazamakuru bizaba birangiye. Hari abagaragaza ko itangazamakuru mu Uganda ari ryo rigezweho gucerekeshwa kugira ngo amatora y'umwaka utaha azagere buri wese afite ubwoba bwo kunenga ubutegetsi buriho. Iri tegeko ryatoye ku bwiganze bw'abadepite mu ishyaka riri ku butegetsi bituma yaba Perezida Museveni n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda umuhungu we Gen Muhoozi bashimira cyane izi ntwa za rubanda ko zimanye igihugu, ariko rabavuze ko iri tegeko ryatoye mu nyungu z'abafite ubutegetsi bwabanje gutanga ruswa ya miliyoni 100 z'amashiringi kuri buri depite kugira ngo rikunde rihite. Perezida Museveni yavuze ko bakiva mu ishyamba bafashe ubutegetsi bumvikanye ko umuntu wese uzakora icyaha akoresheje igikoresho cya gisirikare azajya ahanwa n'amategeko y'abana basirikare kugira ngo uwo muco ucike, ari byo urukiko rw'ikirenga rutashakaga. Umwuka wa politiki muri Uganda bungu wamaze gucyuha ndetse bungu amakuru ava mu ishyaka NUP rya mbere ritavuga n'ubutegetsi muri Uganda rifite abadepite benshi mu nteko ishinga amategeko aravuga ko ryakiriye abadepite 7 bavuye mu yandi
yandi mashyaka yabo bakarisanga. Ibyo byagaragaje nk'ikimenyetso cy'uko abaturage banyotewe impinduka muri Uganda. Amatora ya perezida muri Uganda ari umwaka utaha, ariko kugira ubabazwa bazahatana ni Yoweri Kaguta Museveni ushaka manda ya 8 na Robert Kyagulanyi Elias Bobi Wine bahatanye mu matora aheruka utaremeye ko watsinzwe amatora. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza muri Kongo Kinshasa yasabye inteko ishinga amategeko y'iki gihugu kwambura minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe. Aya makuru yatangajwe na perezida w'inteko ishinga amategeko muri Kongo Kinshasa Vital Kamerhe ubwo ari mu nama n'abadepite. Kamerhe yavuze ati ndabamenyesha ko nasabwe n'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza kugira ngo ahabwe uruhushya rwo gukurikirana Constant Mutamba Tungunga usanzwe ari minisitiri w'ubucamanza mu gihugu. Minisitiri Mutamba akurikiranwe kunyereza miliyoni 19 z'amadolari yari yateganijwe umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara Copo. Minisitiri Mutamba yerutse gusobanurira radio mpuzamahanga w'Abafaransa RFI ko umushinga wari wateganijwe miliyoni 29 z'amadolari, yemeza ko miliyoni 19 z'amadolari zashyizwe kuri konti y'abatekamutwe. Umushinga wo kubaka gereza nshya ya Kisangani uri muri gahunda ya leta yo kugabanya ubucucike mu magereza yari kubakwa mu mezi 18 hagashyirwamo ibitanda 3,000. Ubu rero minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba Tungunga arasabwa kwegura by'agateganyo nyuma y'uko umushinjacyaha mukuru yasabye inteko ishinga amategeko ya Kongo ko bamwambura ubudahangarwa. Itegeko rigenga imikorere ya guverinoma ya Kongo Kinshasa riteganya ko iyo yigize akurikiranwe ibyaha yegura amasaha 24 uhereye igihe atangiriye gukurikiranwa. Iyo atabikoze agafatwa nk'uweguye. Ritugize guverinoma ikurikiranwe icyaha agomba kwegura amasaha 28 nyuma y'icyo gihe afatwa nk'uweguye. Inteko yashyizeho komisiyo yihariye y'abadepite ishinzwe gusuzuma ubusabe bw'ubushinjacyaha. Biteganyijwe ko izahata ibibazo minisitiri Mutamba mbere yo gutanga raporo izashingirwaho mu kumwambura ubudahangarwa. Nasimbukiye mu Burundi, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe imiryango 10 y'abaturage mu Burundi iyobowe na SOS Torture Burundi ku bufatanye n'imiryango mpuzamahanga nka FIACAT, OMST, IRST ikizagaragara raporo yakozwe kwishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza yatanzwe na komite y'umuryango w'abibumbye ishinzwe kurwanya iyicarubozo CAT mu kwezi k'Ugushyingo kwa 2023. Urubuga rwa OMST rwavuze ko ibikubiye muri iyi raporo ari igenzura ryakozwe hagati y'Ugushyingo kwa 2023 na Werurwe 2025, aho iyi raporo igaragaza ko yonyorwa uburenganzira bwa muntu ryafashe n'intera mu Burundi mbere y'amatora y'abadepite ategerejwe mu kwezi kwa 6 w'umwaka. Muri raporo hagaragaramo abaturage 35 baburiwe irengero, abenshi muri bo bakaba ari abanyapolitike bo mu mashyaka asanzwe atavuga rumwe na leta. Barimo kandi abantu 37 bafunzwe banyuranye n'amategeko, aho benshi nabwo ari abatavuga n'ubutegetsi buriho. Muri iyi raporo kandi hagaragaramo abagore n'abakobwa 28 bafashwe ku ngufu, abandi bakorerwa iyicarubozo, hari n'ibikozwe n'abakozi b'urwego rushinzwe iperereza SNL, abapolisi ndetse n'urubyiruko rw'imbonerakure. Ikindi ni uko ari abandi bantu 11 bishwe mu buryo butemewe n'amategeko barimo n'abarashwe n'abashinzwe umutekano. Iyi raporo yamaganye ubudahangarwa bukabije bw'abakoze ibyaha kubera ko nta n'umwe urakurikiranwa n'ubutabera, kandi ibikorwa nk'ibi byo kuhohotera abaturage bikaba bikomeza kwiyongera. Uko amatora y'abadepite muri Kamena umwaka yegereza, abaharanira uburenganzira bwa muntu, abanyamakuru n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bakomeje gutotezwa, gufungwa no gucirwa imanza zidafite ishingiro. Iyi raporo kandi yahishuye ko ubwiyongere bwo guhohotera abaturage bwatewe n'uko leta y'u Burundi yivanze mu ntambara y'uburasirazuba bwa Kongo, hari ibikorwa byo kwica abasivile, kureza ingabo mu ibanga no kuniga amajwi y'abatavuga n'ubutegetsi imbere mu gihugu. Nubwo mu Gushyingo kwa 2023 leta y'u Burundi yemeye ibyasabwe na komite ya CAT, nta kirakora kugira ngo ihagarike iyicarubozo cyangwa se irinde abakora ubuvugizi ku burenganzira bwa muntu. Ntiyanatanze raporo kuri iki kibazo bigaragaza ko hanze kubariza inshingano mpuzamahanga. Umuryango mpuzamahanga nawe uratabazwa mu gufata ingamba zihamye ku kongera igitutu cya diplomasi ku Burundi, gushyigikira ibikorwa by'ubuvugizi n'igenzura ry'uburenganzira bwa muntu no gusaba iperereza ryihariye kandi rishingiye ku kuri. Agaseke k'amakuru mu Karere ngafunikire muri Kenya. Abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika. Banditswe abategetsi ba Kenya bamaganye ubutegetsi bwa Tanzania bashinja kwimana uburenganzira bwo kugera ku impirimbanyi w'umunyakenya Boniface Mwangi watawe muri yombi kuwa mbere ubwo yaragiye gukurikirana urubanza rwa Tundurusu utavuga rumwe na leta muri Tanzania ukurikiranywe kugumura abaturage. Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yanutse kuvuga ko atazihanganira bo yita inyama bizazengereje ibihugu byabo zitwaje uburimbanyi ko ziza kwangiza igihugu ategetse. Ibinyamakuru muri Kenya byavuze ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kenya yandikiye ya Tanzania yisaba kuvuga ko Boniface Mwangi yabaherereye igaceceka, ndetse abadiplomate ba Kenya bashatse kumureba bangiwe. Ikinyamakuru The Standard cyo muri Kenya cyavuze ko leta ya Kenya iteye impungenge z'umutekano n'ubuzima bw'uyu muturage Boniface Mwangi kuko kuva kuwa mbere batabwirwa hari kandi ngo yambutse akinjira mu gihugu. Kenya yavuze ko ufite amakuru ko bwana Mwangi yafashwe n'abasirikare bakamujyana hatazwi. Umugore wa Boniface Mwangi usanzwe ari umunyamakuru Njeri Mwangi yavuze ko yasuye ambasade ya Tanzania muri Kenya ikamubwira ko nta makuru yifatwa n'umugabo wize. Uyu mugore yasabye abategetsi ba Tanzania kuba umugabo we yaba yarakomeretse cyangwa se baramwica bagashyingura umurambo ngo bimaze kurambirana kudahabwa amakuru ye. Ikinyamakuru cyavuze ko impirimbanyi z'abanyakenya zari zahaye nyirantarengwa y'amasaha 24 perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan ko yarekuye Mwangi cyangwa se bagafata bugwate ambasade ya Tanzania muri Kenya.
byanarimba bakambuka umupaka bakamusanga muri Tanzania. Impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu muri Tanzania zari zavuze ko zamenye amakuru ko Boniface Mwangi n'umunyayugandakazi Agathe Twahirwa batoye muri yombi, ariko bakaba barirukanwe mu gihugu nubwo ntawe uzi ukuri kwabyo.